Abusunya yɛkyia obia ɛyɛ sampa nsɛm no sɛ de munum no yɛahyɛ mo bɔ sɛ de beto bia no yɛmamo maso ate Duadaso yi ana ɛwɔ sɛ Nana Samgba Gyafla bi no ekosi sɛn die nti na IGP ema polisifoɔ firi Accra ba Sampa yi no ɛyɛ Duadaso yi no die nti na polisifoɔ ɛwɔ sunyane ebi wɔ brekum ebi wɔ suma ane Sampa hɔ a ɛnso so yɛ ma polisifoɔ firi nkran ɛba Duadaso Adama Watra a yɛfrɛ no Mandela ene Daniel Okra a dodo na afɛ no Mamolenge enso yɛ press conference bi kan nsɛm pii edi atem na yena Nana Samgba Gyafla personal assistant and as a personal aide ababonten abeyin nsɛm bia no momienti asama Nicholas Mahama ɛkan and as a response of Adama Watra ene Daniel Okra Elias Mamolenge Siafo me chamo ene enwumre ese me ne wudi nkomo bi sesi ana me free program bi asi ebera fie me duru fie ana me ho some video bi a ene nam a some so called press conference ebinum ye ya ensem na ewo mu no nanka ensem fata se me yi ano ba do hwa atem de die na ne nnuoma na ewo mu na ese itime ma obi hunu se sebi nye no nko a na edi he nnuoma timeda obi biara si eye Sampa Manhene Nana Samgba Gyafla woto so mienu ne personal assistant a me pese me ne wudi nkomo in the next few minutes badie na saa enkrofo yi eka no enra through their press conference ene nnuoma bi o mukeka ye mesre baby a yakwakoduru no ye duru baby a ye wie bibia enye to trust them and politicians through their borrowed ego ebedi binum achi ema ma ye nnuoma bi me fa akonwa so achia na nanom atrankonwa amwo Sampa Traditional Area nyina me chia mo nyina na nanom ma ya de baby a mo gina akwakoduru intimidation from the politicians ene ne keka ho nyina achi no mwetimi agina bedru samra ye wo mu ya na medamasi sese ya me bedru fie na obi forwardi video bi maame na eya brante bi e friend Daniel Okra Mamolenge ekuro bewu kwa mesako ena oti hɔ a sebi o kan kwasi asem na mum ya dane bibia politics nti yetimi amasa non entity we ebetimi atenase akasa atia obi a sebi yedane ono saa Daniel Okra no kura empaboa on sem fata se nipa na okasatia no kura be hye ne se empaboa na mbom obe hide behind politics and insult medamasi edie na no mo ka ne edi kan meda na nanom atrankonwa meda obi biara si mo amotime ba ye ne nyina ewo Duadaso yeda mo nyina asi nyame nka mo nyina ho ma ya de pa na nipa bebre ebisa die ntina Nana Samgba Gyafla ama Nana Samgba Gyafla edwin Sampa odwin Sampa nnuoma ho odwin Sampa asundwie ho enti edurumre bi a ense say nipa o follow your ego just to do something die ene ye hunu ye nya intel ye nya security concern from deep source na e kire say ennuoma bi be compromise some seated politicians be compromise security ema nnuoma bi akoso wo ho adentia because social letter bi a eye regional minister etwere ye ede bre Nana sometimes ago now here's a letter now can say I cannot guarantee your safety obi a wo na ye head of security wo na ye head of security in the region our district no folly traditional council no folly mono otimi trace our letter no na hwe ne behavior towards us any ne eagerness na oni yemokoji order to restrain Dormaahene ni omo keka ho so omo beye bibi na otimi order policefoɔ na policefoɔ timi gya won no omo timi ba Sampa with guns
na otime hide behind people ne galamsey nkurofo esesa tuo ene nneoma omudi ba ho na eyade a woni sa ne pa we deal a ese we are very careful and tactical until omo plan ye ne nyina to infiltrate the security ene ne ekeka ho no na sebi nyame ma security for ne bi hunu ya omuti a ye na so a eno ntina yama nana ama enti yebede obi biara si enti nana no enye ono nko na ye the traditional council no. The traditional council is made up of members and one man or manana a year Asantehene nana kodwo masa wo ye kokon ahene ekosi nana mo ema oni other traditional council ne nyina ekosie ye nana Duadaso hene a wo ye nana Emponuahene yebeda obi biara si enti yeguso a ye working on the security me yebeda IGP asi police for our mo free Accra ba ye mo active professionally sa NSS policing and tena homa to trafo enya emboldenment because of politicians enye nneoma bi mo ba ye no mo amuhunu ye. You've seen how politicians have compromised themselves to the extent that nipa betimi afatuo no mom to trust them no magya won nipa na wodi tuo ni bekwa akwa attack na ono badwane akɔhye bibi no na wono a wadwane akɔhye bibi no yakochi no mo ba ye no mo hunu bi mo hunu se mra mo wie mo dwuma nyina mo sa Duadaso omo tutu egu mo ka so because the one who is the head of security aye Akabua regional minister has some borrow ego bi ohwe kona no kra wo de ohwe kwan bi ano okasa na hwe se ono call law school ni made onfa ne transcript embetu ho no ye hwe ukasa woni made na do transcript wa tu na ye hwe individual scores na onyanya ye no then we can compare that ego na ewo ni mu no sa ego no e na odi aba Sampa ahensem because ono eye lawyer okoye walusu ne ewo ye nyina walusu ni nyina enti walusu ni nyina waba be ye regional minister no opeso use sa regional minister power no na odi ye ade a wantimi achieve as a lawyer Edima Farouk enuntina wama yaba bedu sa lawless state na waputu Sampa into enti yebeda IGP say wutimi ma police fuyi eba ho a omo ba ye nso no omo ankasa ombe hunu ye sa na tie the regional minister no Emma police commander no allow the Sammor-dua and the tax no they are holding guns omo no timi kratio edin nam ho onchi wom but the nipa ekurasi kan kura obedi tia ne pakro na chi emoma kwakochi no that is how it is purely politics enomo ye. I don't know how chieftaincy institutions can suddenly become a political tools omodi be yes and no but ne nyina no we will come to an end of it. Send ye de bia me kan Nana Samgba Gyafla or ye mranim ni onfa your friend is saying say obi ebu mraso enti ono nso ko bu mraso na odi aye nneoma enti eno na ye pese mo hunu eye regional minister ene ne DCE timika o mo nkofie we mu na mo nkochi wo mu saa but omu say nkrofo nneoma ehyi nkrofo nneoma say boys is starti na omu hyi nkrofo nneoma begunu say police fo no ebe no mu monitor ye side they was omu mpese ye nkrofo no bepie then they will be shielding these people no mu say nkrofo nneoma enti enra say tamwa police fo ni ba ya no mu ko no mu nim say we no mu ye Accra for police no mu fi say omu ye Sampa any bunu half police fo ni bi ena omu ko ye say omu tutuo ena ebufa so nti yebeda IGP ase yebeda mosi ewo nneoma pa nano ene enra mu ye se mu people peace that one obehunu they have done some propaganda DCE ono de ne ho ye memobo ne ho ye memobo say when you don't qualify for a position na obi your favor e de wo shemu a you always dance to the tune of that person unqualify ye na obi e de wo kohye baby a sa nipa no control eno no DCE no because we share the whole German North na nka ye gina ho anemdifo ne yefo gina ho a enye adani na nka obeye DCE ne senti no enam se mosini no a kwame bonsusunum ne we num ne beye no DCE enti no amma what they want eno wo ye
and a white jawon, no more shinkrofo fee, or more hano afraid police for soldier for Monko, Nana support a fear Monko we. You said we are 2%. Look at what happened at Garasu, the numbers that you saw there. NT said 2%. Why won't you allow that 2%? Because 2% out of 98% is just a small number. But enam say what you know, mathematics one yebi, and one is a ubi one wokasa, and therefore you don't know anything. NT ebusiafo mesremo. Jamai North, Obi Biara will follow politics. Go and take the history of Jamai North. Muti. District ni first ana ni nyina bomu no purely NDC ene wini NDC nkronkro na etwa ya hia ni nyina no omu nyina ahemfo nyina ede yachi enti se wo be ka se ama ahini asem nti na NDC timi wini last time dia ene na wo ye non entity wadwene no onyusu, because this is not the first time. This is not the first time NDC winning Jamai North seat. Debi. Tamwa ebomu ni nyina no Miami ofa Rubin. E winning ye on the ticket of NDC. NDC for winning anti flippy. Depending on the candidate na MPPD member no a woman no matime winning bi. Enti okoye no say enu na gina so ama NDC winning ye dia, then your mind no sebi. Ne nyame edima wo say for use, we are not using it. In any case, are we saying say baby NDC winnie ebiano or hinibi or obiana is so mutunu no mudi NDC or hinibana? Is that what we are saying? When has political power will be winning determine who become the chief? Dabene no bae. Entimesremo. Menuanom a muwo area ye freyem bunu region mesremo obi biara enemu ni asem sebi ye ka bunu region a enu ne dien before ye be form Ghana ama Ghana be ye Ghana no territories a na ewo na ye dodo osen territory na ye wo a e kabo mu a ye de form Ghana no na ye dodo osen na emu ne ye wo yin e frɛ no bunu region. Don't let politicians, because they think that they can get some votes somewhere, people will be hiding behind politics and be doing certain things. Me person will be someone who say, before ye form it the Maya ye friend of Ghana no territories now a bar together. Ye de form me Ghana ye or my Ghana no territories na ye do saying. Na do saying. Emun ye wahin na e friend obuno. The whole of the area na mo friend obuno any buno hits in the keka ni na Asante territory. So entimes remo gidimu Kwame Nkrumah ene beti the buno ahafu region. And no so no altino he did so for administrative purposes. And to be betna yi baby no wo kasa sebi enye se wo ko school wo wie school na anem nyansa nimdie e wo ho nti mesremo it's not about obi politician bi ene beti area bi ene wo beye no Asante man debi Asante ekon echichire ne man ansana broni baaye a woni broni kun ye otimi broni esan timi broni ansana Ghana fo no mu bia na mu ye samre no Gold Coast fo ne yifo kabo mu kofa Nigeria fo ne yifo baaye a omutimi wini the Sagrati War enu echi no broni hunu se debi tamona onyan konka Asante de we na Asante ye mane ye fe ono broni ne ba problem na eba en wodi Asante fa hodie ma no e wo 1935. Go and Google for the meaning of the word restore. Adia ewoho any restore. The restoration of the Asante configuration means that it was there and then they restore it. Ntimesremo
Otna ho no wa kaka no wa ka sebi nkwase asem nkwase akeka because wanya enkrofo a sebi a nanka se omutimi juice o madwini etimi boa no they are not juicing their mind. Regional minister or some boro igobi or kasana hwe nanim am say this guy sao kokko to ana o ka some no kasa with the meanwhile we are using mra na we use tradition, we are using the law. Now kokika won some ana we lose case ukọ appeal ana we lose a na ene wa ba be regional minister na enunti no o ka say eyi ade a wantimi achieve through tradition, custom and Ghana law no would the position at the head of security ebeye dey na betimi asesa. If that is what we are saying now, at kro atwa yehia nyina edi Nana Samgba Gyafla II Duadaso number 1 number 2 kukua di baby Duadaso number 1 number 2 kukua Kable Jamra Buko Adadiemu, every town is behind us. Are you saying, sir, in the next election, no, all of them should vote for NPP? Oba ye busuamwa, ye were NPP for whom, ye were NDC for whom. All the political parties are within the family, are within the supporters of Nana Samgba Gyafla. Uko kukwa uo NDC for or NPP for uko Jamra uo NPP for or NDC for NPP for uko Bebia, there are NDC MPP people across. Ye busiano mono NDC for whom MPP for whom. And to betna ho na sebi. You will not make essence of the education. You will not make essence of investment now or mind make it. You will not make it. And you come and be insulting people. Wono kurano ye tongue and pabwa sa nipa na wodiden atem no obehye no wontimi nto sa mpabwa no. Na babet na ono waye wanim te se aboa bi amenim no amenim ne twi din. Akura bi enkura no hu bi abaako ana no fia no hu sa brantie na ono be abetena ono didi obi atem, not because of politics. Enti mesremo menuanom a mo territory na ye friend Bunu region no e mo bin endada wo enka se obi agi Bunu region. Bunu eye sa ne pakro no de Bunu eye Asantehene de dada. And the question I said would be, sir, say, Tio, when somebody is telling you something, you ask the person question. Every time I me nana ayara fujo namno, bibi obe bisa me biana me bisa no question. Adenti na way no wachire me, enu ne ma menim nioma bebree. Otimi kasa tell me say way oye ye nkrofo na me bisa ye nipa te say no aka wachire me say but no aka tell me say enka o na me si mati. Because when you ask, you know. Intimesremo emma bawa emrantie ne mabawa mo Bunu region. Emma obi dada wo say obi tini baby no woji kurubi. Hwe nkuru a oboboye o say tuobodom obobo we ya na dwen mu no nyina no a video ewo online kurampo atechi manhene a wo frɛ so no eba menhia ebesrɛ yewura opoku ware sɛ osrɛ no enkuro ne bi wo ha wo konkan no mfa nkuro no ma no senkatechi manhene ewo tumi a enko beba menhia sɛ wo ba besrɛ enne na mo sori a munnim bibi na sebi mo sori ye no wo hunhu ewo wo ben ahemfie nti no office wo ye dihye. Instead of say mo be use mo adwene na matimi adwene ehunu say de mo ye wei no mo adwene no mo yi ato atwene a binom na adwene ma mo enti medamasi enti sa non entity munya no kra Daniel okra munya no ye non entity na me hunu abrante ba ko bi nso ye friend Mandela ono ankasa ene ne obiase a wo ba ye nyina bra wo bo ne bra wo bo ye nyina ne bibia wo ka bomu a entimento akokobu ono ankasa na wo ka ho no a wo ti ho na wo ka nsemfo so entimesremo a Asante eye o man dada na Asante was a nation before the nation Ghana was formed. Entimesremo enye ene na politicians mo abehye on say
de na me ka na nipa ntemase no me start ya okɔhwɛ me videos ni bia na me ka baby ada me ne interior minister ɛwɔ problem ne sɛ obi ayɛ bɔni obi akɔhye obi fie obi akɔsɛ obi deɛ then through the regional police commander then you tell the district commander say emo munchi obi biara omunya ono munni bɔni then they omo be shi nipa fie ne omo hye omo fie omo akɔpɛ baby ada no then you sanction ni akɔchi wom. What kind of country are we building? So, enti enye sa nneoma no na omo ye and they are protecting you and now wo hwa no ma beto ahye na Nana Samgba Gyafla supporters su no mo chi wom no mo ye sei na nka mo ni hene hwan no ma betimi afesi ye ega mo ni hwan no. But you have the state, the one in charge of security, with his borrowed ego no regional minister ni ego ni kura metimi be say na hefa na wako borrow sa ego yi why so pompous or feel say to me bi won ho ne sentino I don't arrest anybody, don't arrest them, and they are destroying people's thing. But yeah sorry pe hey monkochi won hey enti abusiafo sanete but IGP medawasi ni obeye no Duadaso number 2 eyie no wo ya ade de wa wodi omo ba ya they were impartial no. That is how it is. So I say obisi Buno is over 400 years older than Asante. I don't think me can tell say hwehwe history na kan history o kan history ya ka Buno eni dian hwan ne Buno na no ya Dormaahene Dormaafo ebetra South interest wa ye pam wo mo mo free ho a ye moko ya boma ni ya ko wampiam di ma wo sam mere na wo ka tell me say ye form Buno na hefa na form Buno. The Buno manso existed around the Techiman area. Go and read history. Asante conquered it. Asante konkaye eguno ena ewie ye no mo be form your friend say German ena German so in 1818 Asante konkaye destroy ye. Go and read. Ebeya wo ya say bia wo ye nneoma bi ena saa nneoma no obi gu ye nti ne ho be ye wahin. What I'm telling you, go and read about it. The Buno for now, mo free a minimum free Buno manso around Techiman hono, or mo free bon and a buyer, and nothing from Buno for. And today were the people around that area. Say, Becca say, mo ben o mo kakra ne Techiman for. The bena me say me to kwan na makotena enkranya. And no betimi ama me ye hwenyolani na fa na ni no betimi adane aye enkrani. There be that. Enti ye ka Buno a, the Buno that you are talking about existed and then it was conquered by the Asante kingdom. German was also formed which extended through your area Mohoko, the Côte d'Ivoire, Bontu Kunum, and in the Kekao Adinkra, and then 1818 Asante Konkaye. These are facts. Emani be a part of the Asante kingdom. Until the Asante kingdom extended from current Ghana into Côte d'Ivoire. Where enye bosremuka eye evidence I go ho. Until Asante edi sa area ni nyina so most part of Ghana until say Broni ene ne be kon ye ene okonka Broni twa Broni ti di Broni su ansana Ghana fo ne bi ahoya fo ne bi ko share Broni emrofo ne mo any African countries ni be kan ho a omo be kun sagrati time na omo wini ye no ene omo konka Asante kingdom no omo wie ye no ene omo san restore the Asante kingdom. The restoration of the Asante kingdom no enuntina ukofa the court ruling eye Techiman kro bi ebe Techiman friend no tanoso omo hensem baaye ema hensem no Techiman ehemfie kaaye ni odifo no kan say Techiman enze say Techiman
ahemfie no muka asem no eko den bunu ahafo regional house of chiefs emo muka ye wante ase e na odi court onim ne court ne kae court no e ka se ne nipa ne ka se eye asantiman ene se ne kana asem no nokre e no court no judgment ne say or say the restoration of the Asante Confederation restore the status quo before the Sagrati War. Or say, ye restore the Asante Confederation, send ye na nyomatie ansa na broni ebekun ekonka Asante no, sa ena ye restore ya ebeye. Enti sambre no, sa Asante, mine senka no wa 20 ya, ye restore ye no, the same 20 no, ene ye sign demand. Brofo, to restore means that something has been brought back to its original state. Enti me nuanom munye na munsua enya hoya Asante konye na ochichiriye. Enti what I'm telling you, go and get historians and let them lecture you, you understand it. Enti these judgments are there. These are called judgment. Ghana nso no yemra no judgments of court which has not been dismissed or appealed against by a law. So enti mesremo these are the things I say muhunu e manipa mienu miensa bi because of omo pesem nkumenya because of their selfish interest ebeba be di machi na odada mo say obi ene petra ne baby no opeso woji baby baby is not that. So enti question mienu ena me pese ya ye wo bunu region ye bisa ye ho tamu ana ye ba be form of my Ghana territories na eba together to form of my Ghana no emu de wo hin na ye frɛ no bunu region. So enti sa nneoma no ena me pese mo bisa, is it true that Asante conquered the Bunu Manson and destroy it? Is it true that Asantes conquered the German kingdom and destroy it? These are legitimate questions and you understand it. So omo Asante di womso eye omo ya no sese omo babenya political power no na sa ya wono nti na binomo ye bibi somewhere in the previous MPP government, and they also trying to do certain things. And a Binsuo NDC government, we more or Monsuno, they are doing it worse than any other thing. Kwame Nkrumah and a buyer or cancer or Boama Matibuni champion. But say, oh yeah, I owns you. Me store or now to store nano. Now turn store nano na and a you or Hana Katem say, I mean, yes, says in Maubium. Mean yes, says in Maubium. And which I say, store no a Yodia. And which is a store near Yodia. The whole area owns allegiance to the golden stool. And to say, and ne, say, sorry, now who can say, ye bintin a woo ye, and I'm say, my binino, muntimi and utilizing tino, ama atem didie and a camo. Atem didie, be a mimic can't we no, near woo himself, he say, no, no, babeka. Babehuano multidiatem because they don't have anything. So enti no munsubium enye ye ne ye ba menhia ene weenum na di asem ne ko ye. In any case, even if we let's assume or let's even admit say ampa enye mu na mo baaye mu ye lawyers sa Farouk no ye lawyer say obi ko saman e wo baby yamfa ne say enye mo kura na mo baaye no obi di wo ko baby for customary arbitration na wuji tumu now subject to that authority knock our word by we are. What will you say? What will you say? Say, young funny say, and ya wu kura, and ya wu now, ye, and ya wu now call ye, and I will be, and they do call ye. Obi I will do call ye no, and I will accept ye. And are submitting to the customary arbitration. Now there is an award that has been given. Are you saying, say, that award is not binding? There are videos all over.
There are videos where a walk a chere emra ne walk before Asantehene Council. A walk before when we were at Asantehene Council. Otumfuo bisaye. Say you see Sampa Assembly Baha. Why no me di baye? Emma eye Adama Watara peja ne nsa. Mansa Rose peja ne nsa. Enti enkrofo ya omutwa ntro. Amwan kasa manhunu videos e wo ho. No mba be transfer atwa ntro na muda so adi omachi adan eya hoya na. Eya hoya. Nipa yi aba na waba betwa ntro akire wo se ono onko menhia ni court documents mo si enye ni maami Mansa Rose ni nana adwafi ono ankasa Farouk Ahmed on si menhia nko ka Sampa nkonwasem da sa no kan ye o na sa nneoma nyina video ho a kire se wo ho na still mudasu genedi na omo kan sam na mudasu genedi on susu se omo nim se sebi omo susu se omo nim se mo ye gimi fo ntina omo ye musa so enti mesre mo a se mo be ma enneoma bi a mo ye no mo be jai okay enneoma ne bi a mo ye no mo be jai enti omo ba Asantehene. The videos are there. You came to subject yourself to customary arbitration. Embrana processes ni konkramponi. Look at them. Sa non-entity, sa idioty, our friend who your friend saying Daniel Okray. There are videos. Our one kasa kasa yes. The processes were fair. On one kasa no mutom. Ne yonko baako a wono sese wono wanim nyansa a wo hunu se oboabo aseka no bia no a na omode twema nso no odwane call emsa UK Abraham ono nso kaaye ono nso ka se Ghana ha ohwehwe amamre fi a eno no menhia na se wo pa menhia wo na akọ bebi a wafum. This was the time that the arbitration was going on. Was submitted to customary arbitration. Baby, you have even validated the processes. Now there is an award that has been given. You've not taken any step to set that award aside. Then you get politicians to be supporting you so that you'll be destroying people's thing, and you think that you are rational human being. So, entimes remo en kwasiaki kanwa enra na enra chi okan no monya no on se woni bibia kan na ato atemdidie sa nipa ye a oti hoyi won se dade luma ya memfa ne kransi ye obo onwum bi o se die o se nipa fun ne kansen fun ento hu sa nipa ya oti hoyi na hwe omo ano wodidi o matemu a sebi ye ton untimi ntompa boa sa nipa ne sha na enye politics ana edien enti opanyine Adama Watara metiwasi wa unim so omo ye widifo enti se wutwe ho firi omo a omo nyaao ti metiwasi pa. I understand you metiwasi pa unim pa se unim se sei na ebeko ena unim mpo so se omo ye widifo group enti wutwe ho a enya de a ne yebeba na enye ntimenim eno ntina still out that's wo mo bad me bompaye say when there is law and order, say interior minister, say IGP, regional minister, any DCE ejai emamraye ejuma menem so obesan aba unana no mudiemu so because Adama Watara unimpa in your sober reflection emra Nana Kofi Sunu ni maame wu ya mate wa wu ya wo maame di na de no se nya wabusuani ne na enka ontimi ndi na de emra Nana Kofi Sunu ne nua ba afia nkọ wu ye
Nana Samgba Gyafla ne nua Nana Samgba Gyafla maami ne maami comfort nyinge edi na de no se enye na busuani no a enko ntimi ndi na de emra Nana Kofi so ne nua bema ne ma aida so wo hos e wo Sampa ne ma da so wo Sampa edukwaku efiri mu me Nana bema na chiriba ne me Nana ba o tete mi ajare fojo edi na de Nana kwaku siedu edi na de no enye na busuani no a anka wo ni na de emra wu Adama Watara wo ofa ye freno nosie ye freno oba wo ofa oba free mu se enye Nana Stofuhini Nana Yebo Asuama enye na busuani no a enka Nana Yebo Asuama nko ntimi ndi na de Unim meaning say in your sober reflection you know the truth. But baby na wunwin say na nyoma beko. But I say baby a wakoduru no usro. And I also understand it. Enti unim nokre no. Unim. Kojan wo Sampa ne nua ma ewo brekum. Nana Kofi so no ofa ase ne omo. Ne maami efiri mu eyese du organizer maami enedi na de da ben na dagate ni bewu ne akofa lobi ni se o medi na de ye ni Sammor-dua adidie bia ni yentemo because munya ebusuafo Adama Watara unimpa se Sammor-dua Mr. Pascal ne yire ne maami wofa ndosie ne ware no se wofa bema a woye dihye ekoware sebi donkoni a eno nkire se enam se wofa bema ne ye dihye ne ntino saa donko no asefo no eye dihye no you know it so enti mesrew you know the truth but I understand you very well. Adama Watara wofa kwa kweli nanu ya no free mu wofa o maami ne nua bema kwa kweli mi Nana bema ye freno kwa kusiedu free mu kwa kweli na di na de unim enu nti na kwa kweli wu ya na mo ba mo pe obi obedi na de a mo frɛ eduku akoma opanyina eduku akoma se omumra na montrasi na mon separate adidie na montimi ensi montimi because ye Nana kwaku siedu enedi opanyine eduku akwade enna opanyine ali ebedi kwaku siedu ade enti na mo pese mo separate ansa na motimi asi unim all this truth unim enti Adama Watara so betrana kasa me within my heart menimpa said there are forces that is not allowing you to come to the truth ba mripamo ubeba enti niemi sra wunyina ne se obekoso na wahwe wo ho so yie na nkrofo na no omunyam no omu ya widifo enti hwe wo ho so yie se ne ebe ya omunya obibi because ye no mbom ye pese wotnasi na dokra wotimi hunu se ampa enka wodi wunna na no japade ekoche na dawasi enti abusiafo sa na tie on se de bia me kan asem kirewa sa flani akoda na oti friend zen Kuwait a wojimi Nana a omo frenu Nana will Kwame Jabori na ne maami ye frenu Nana Bedu ye Nana will Kwame Jabori ene koto ni Nana no no ma chichire no Duadaso ene okoto no ye kokko empanyinefo amwo Sampa munim no kure no monka nkyira brante no na ne Nana no ye kokko ene ya waiwai nanim ye na fanafo mu waiwai nanim no ma waiwai nanim o ma twitwa ma na babesi ba no ye kokko kama
na ye Nana wel kwa me jabor ni maami a efre no ma badu ema okoto no di ne ma no en wo integrity no wanto ne donkodin en wo di wo no ankasa din badu no etu no empeyinefo am wo Sampa ni nana na efre ne badu no ni nua ben na monim no wo Sampa apart from ono ni nua ben en na monim se oni maami efri yefunu baakomu because ansa na yebetu du badu no na wo enuanom enkono sa Fulani na wo ho a ojimi no oye ye donko enka sa mmere mu titina enka omu no mu do ema yedi wenye entro na metwa monko bisa na si se omra no ommo ni nana no mudin ni nana badu na owo ni nana ana ono nso be wo ye a omo wo ya ne maame ema Fulani no nyimu na owo no Fulani no ana wo kɔ ne ho akoto no nantwie no funsuo a Fulani no wu no wɔn sɛ ne kala ɔso wo hu a ɔwu no ɔmra na wo mɛbɔ ni nana badu no ni nua baako ana mienu pedin omunim obi anim no wɔ Sampa so ho but ɔtena hɔ a ɔn sɛ wohwɛ ɔmusu ni ɔmuban na wa utimi hunu say they are not part of us because muja na fra aida say omkonya mosini muja na lobi muja kakra fra mu na nyina fra mu na omawu omu enti na omu kunipa omu mfa ho sanete enti mesre mu enuoma omu nam ne isu na mu kikam no mu kikam hwan pa na nim say hwan a wo Sampa eno wonim say jasi num bodiwa ekura wom a na ye nananom adehye nom wu a omo betena omo ho no omo pra once na ye tua omo ye ma omo nsan ne nam na omo wi hwan ena enim meme so ana me ne me nana agyarefo dwo nam obi wu ne ye kɔ hɔ a omo no motena hɔ na omo sika na omo nye na omo hwɛ so hwan na enim sɛ Master Kwame a ne ofa ase ne Farouk Ahmed ne maamenom na bodi wai bi kura wom a ye dano so a wonam a enne ono ne nana kansoa e be ka se ono obedi akonwa a enti mesremu entem didi a abrante ne didi ye ne na munya ne nyina videos e wo ho a omo ankasa be gina menhia fit kese mu. There are videos crampo atamwa opanyine Abu Mama cross examination of Adama Watara. Sa cross examination ne wo ho. Me wi ekra me hwe video nam say, "Hey. Men sha set no very good pa." Me hwe ya na me hwe the way the line of questioning na me of Abu Mama bisa Adama Watara no. Me hunu say, opanyine Abu Mama won ko school da ba na dwi mu bie. Na dwen no adwuma. Obi te say Daniel Okra sa non entity be ebi obehu mi offer no aka kire mi offer say mi offer nko school da but adwene ewo mi offer timo nyansa ewo mi offer timo no uche mu 110 onya emu kota so on enti sa cross examination na Adama Watara family 3 obi awusi tieo Adama Watara ebegina menhia se onim ye nembom Daniel Okra no Mansa Rose no no onim won ene yesi ene kodro wabusuadua na fabra na be kire ne enti a weinum na anim wom a wei de wonnim wom Adama Watara kodro na busuadua bra ya ono ankasa no onim ni maame nim ni nana nim ni nana nim adentia because onu omu enye abusua ansana meni obi betime dura atwere abusua du akro no na meni no ye nana ye baako enam se Adama ene Sammoduafo no ni enye abusua nti no ni senti no o twere abusua du na oba di betwima nso no o de Sammoduafo no pe ne ba mu ono ankasa amamu bi monko online na monko hwe video ni bi enti wo behwe Sammoduafo boy baako gina na chi onu na wo kire no nioma a won kansa na wakasa
ye bisa no question kra Sammor-dua boy no mbom ne bema no answer ansa na waka a ye frɛ no se mo adentia obi a me ne ofa Abu Mahama opanyina Abu Mahama ye free Nana baako asi ne ye begina ho ne ye bisa sɛ idia gise me ofa ene ba be kasa igumasum ansa na maka there be because ye bisa me ofa Abu sɛ o ma me din di sen a obekasa ne ma me din di avjara fojo na wodi ene Abu ya wagina wachi a obekasa me nua panyina ye frɛ no Fatima Karemu ne ba no enye me na meka kire me ofa ne sɛ wo nua ba na ye frɛ no Fatima Karemu no ne ba ne mi o baby ba wo hwɛ video na abehunu sɛ eye siemo no ena gina adamachi ena all guide no ne wonka tamu aye wura bisa aye mpo sɛ hwanum na di asɛm ne baaye oka emra na eyi opanyina Abu Mahama bisa ne sɛ na wadua abusuadua wonimu ena o ma ansa sɛ mo ne kan na okaye ena o san kan sɛ enye onu na twireye ena sɛ bo ne kan sɛ debidebidi ena o kyerɛ na okaye so the same line of action na mu no ojitu mu sɛ o say odi abrantie bi din ba mu a ye frɛ no Farouk Ahmed abrantie wo gina hɔ yi onu na adidi aduru ne so a ye di ni besi akonwa so but ubenya enkurofo mu twantro na o maba be gina wo sɛ odi ade some years ago hwan pa na ohima bi be wo hɔ a meme wo hɔ yi na yemfa ne sɛ me maame ene hima na me maame edi mesi ade so me maame eye hima na odi mesi ade so na manso eba akonwa no ho a na saa hima akoro no wa manso twebia ho ameka sɛ me na me ye sampam hima ena me di Abu esi akonwa so ena weenum ne twi manso weenum menim wo hima ben ena ba menhia na obenya obi a sebi nyame ma ne saade we bia wodi adwene gu mu na saa nipa no ebeka sɛ na hima bi wo Sampa hima na no wo Sampa mo si ono ene ma Farouk Ahmed ebedi ade no adenti na miras Farouk Ahmed ene ne maame no di petition ko ye no saa hima akoro no amma menhia ammeka sɛ me maame asimasimi na me ye Sampa hima na me ena me yi abrantie we ede ne si ade ena we no mu ne ne twemanso nyame wanfa we amma ye sɛ yemfa nso ano yemon odi mayen sɛ yemfa ndwini na yemmisa sensible questions enti mesremo ne nyina eyentro ne ye ka nyina ne sɛ oba customary arbitration walusu judgment no so ai bae no arbitral award na ai bae no asanteman atwere ye krata e de command the Bunu regional House of Chiefs e ka kire wom se Sampa ensam no a omudi bae no madi awie na medi ye no mehunu se opanyini Abu Mahama ene opanyini Adama Matara omu ye moja a omu ye dihye a omudi Sampa konwa na Mansa Rose onka ho sakrata no asanteman twere e de command Bunu regional House of Chiefs in July, August, September, October, November and sana Nana Samgba Gyafla e ba be swai e wo Sampa Nana Samgba Gyafla ye yi no ebusua no yi no ahemfo a omo wo Sampa Traditional Council sene custom and tradition demand no ye de ne kokyere wom e mo mu gine tu mu abrantie baako asese wodi Farouk Ahmed achi a ye frɛ no Yaya Trawuli a all claim make ne ho e bɔ ne ho samrani se ono eye chidom hene no samre no na oye ono eye chidom hene wo hwɛ enkrata ne nsa hye Nana Samgba Gyafla enkrata ase se ono samre na no eye chidom hene no ogi Nana Samgba Gyafla II mu eye Yaya Trawuli ogi ne tu mu e no san ye a krata wo hɔ a ekyere saa oye saade we nyina ansana Yaya Trawuli no kan sɛ wo kwa koye politics and wo resign ye twere letter ba sɛ akonwa no wondi biom sa letter na wo twere ba e be resign no and wo di bi call MPP your friend saying vetting
ansa na omu veti na omu ma ne kwan ma ne gina ya o contest ye as an MP or lusu ye na chidom ebusuya akwakotenasi no meji dishi kronkron a Nana weli twintwan na wafa amamre nyina mu na waswaye wie na wedi Nana Samgba Gyafla II emoma bebie bebi Sampa tishe na waswaye wie a na wukọ ekoye o politics a wulusu ye no na yesei mu a manfrafo maka mo ho abomu na mu sei enkrofo agapade mu hyi enkrofo agapade na wanya politicians na ono yaya trawule na ono ko contesti MPP primaries a wulusu ye no say there Akabua regional ministers no say omumbum are NDC people and therefore NDC should use the state resources to protect them so that they burn people's property, destroy people's property, kill innocent people. You see the entra nipa etwa. Entemesremo. Obia nka nchiro bi say be support yen. Ba ne ye kan say mamra no enye adwuma. Se wugya wo mu say they can hold guns and be killing people, burning people, so that we can defend ourselves. But who jaw no say no ma now with the police for na soldier for that is what we are talking about. You allow them who jaw na omuno say enkrofo japade omu shin krofo dan. Now with the police soldiers for na di omu die enechi say omu mechi yen krofo yen kwada omu mechi no mu chi yen. Then you allow them, then they will be destroying things. Mr. Regional Minister, you have children, but because of your borrowed ego, Nintino, u yenyoma, u kasakura, u feel like, u kurane pankwa. Sa Regional Minister yedima we, and I had to say, when you're yasing na to me ra ekasaye, or say, sa to me na muwono, it's just so let's give time some time. And to the assembly bar menshia ye divi ya wulusu ye no customary arbitration. As I would call court for the court to either set it aside. One take it that Babenya lawyers our regional minister our si wono ko school no ni made pa but we nim say obi call customary arbitration now feel say you are discertified. Say with me call na udi court near setting aside, but also a lawyer woni ma de pa when timi antu omu fu say omu fan call e free ho traditional council no e betnasi e fili forms e di ba say we ni ohini a traditional council ye nim no because mrano mu no near or say or announce the vacancy of the seat no e traditional council through the acting president. Omuye we nyina ne wo si no onim rapa wo ko school ayi nto otimi wie school jaabe no no wentimi anhunu say eye Sampa Traditional Council through the acting president no mbom ene se organize ene okọ court na court no edi ye editia no na tikwa pai tamu na ye di asem no kura no tie judge ana odi kan ya odi asem no omu twere ko say judge na bias emo mu sesa judge no almost say judge no ye can say look because no kre amamre amanye ni Ghana mra e wo ya fa enti say ye di ma even Dormaahene as a judge say won tena so a ontimi ndi entia yen because mra no eni amamre ni Ghana mra eni bibia etayechi enti omukma yesesa judge no e ma judge foforo baaye eno nso ye di nkunim ne wo si onimra na onuko school otimi wie school ntem no onim se ye wo CIB wo ho a e kire se aban djuma yeni wo ye adwuma na se wonye se adwuma na mra ne se ye na court ebetimi ahyew e ma waye ana court etimi ma ne pafoforo eye se adwuma die no yewie ana ye ka na ye bebo no ne ye ma watua onu a wo se oko school a no onim mra pa no no onim saa enti court no emma saa order no emma the registrar of the Bunu Regional House of Chiefs edi Nana nkrata ne baaye no na o si na tokopai because onhu mra ne da onim nanso ono na o si
onim Ghana mrapa a woko school no ye the best lawyer no onim say court timi hye wono a woti hwa ya man regional minister constitutional creation and ade adwuma na hye ne sa wo ye public worker no onim say adwuma bi wo so ye mame mabu no osi wonya onim say court timi hye no ema ne ye ana court timi hye ne pafoforo ema ne ye na mbom odaso ka say ono eye the best lawyer na owo Ghana a wo wie school a na ne grade de ye nyaaya anka de be hye glass mo na de tare ye wall ne ye hwe onim enti enam say sa nneoma ne koye no waka kire police for say ema omu nchi Sampa-duafo no omu nya won because ono court no wentimi anweni ama won waba be regional minister enti onya won no omu nhihyi nkrofo fie omu nya won no omu kunkum nipa mummisa mo ho say edan ya oma hihyi nneoma oma say complaints oma make arrest ya Sampa District Police Command ne police for chi ye nyina omu nyina omu gya won na anim de na omu ye nansen anybody police are na e wo Bono region so omu hwe say your background is more or less like an Asante any ne keka ho na omu transfer some fi say mebua munye investigation mun request the list of the police transfer from the Bono region asat for the period of 1 year NDC by mummisa upa ko right to information na ko police administration say you want the list of the police ya transfer one from the Bono region na hwe uvia look at their tribe na hwe baby omufri you see what I'm talking about adentia because they see they want to use people enuntina dana omube ready na fie ono ombe invade na fie ono omutimenya police fo na soja fo a omutinki ti se wo mo ene yedi omo baaye ene omo beburu nkrofo enkwada omuhunu asanteman flag na omatia to atwene because a professional police officer a professional soldier and sebi ya training now kobum kwada 12 years 15 years enti abusiafo sanete enti sa non entity your friend Daniel Okra no munya no Sampa-Traditional Farouk Ahmed oye lawyer emra onu ankasa omo file cases more than 3 e was Sunyane High Court ya ankasa yetimi kobopu no mu say ye pese mo serve ye ne ye court no omo nko adentia because I say waku nipa na wankasa wanunim say waku nipa na edi wakogina court na wa wunim un pese because at the end of the day wunim say wudi for enti omo ankasa de nsam ne bi court o yetimi ko say yenko tena asem ne so they will not go because onim person no kure ni na fa enka no kure wo mafa enka lawyer na osu onima de pa wono ne grace obetu wo law school obedwie school aja osese ya no yo lawyer enka omukọ ya omulusu ya omuye appeal no enka omun sign mabiom say they are withdrawing the appeal mimi di masamako na mimi nim say asem na omudi ye no omani ni ye menim say me kọ appeal court omedi amami. Why will I file appeal and later on come and withdraw it? Because menim say no kure any mafa. Na ya gazette obi awie. Na ubeka na ubeye politics na di beye na benya DC ya sebe ono ankasa nim say senka enam ono ankasa ne merit ono ankasa ne capabilities enka sebe class 5 class captain plan ko wonya na enam ahe ene baye ntino yababe no regional yababe no DC yebeye no DC dia wababe errand boy nti somahene frena ni oye Dormaahene frena oye brama mosi frena oye obia frena na oye but it's just a matter of time. Let's give time some time. Ghana Police Service, we are professional people are training mo
the Constitutional Review Committee, Mesre, Samubetimi asesa, Emma, the top police hierarchy no, should not be any politicians and nebe control them, politicians nebe promote them, mutimi ya and kebebwa. Say, they are all turning to politicians. Officer wotimi some politician be here and nebe promote no. Ne say entino, they are leaving their service with integrity to take service with service to politicians for promotion. That is what is happening now. And to be who police officer pa, won one kasa minim se wo kofie no wo trase na konwa mu a obehunu se enye policing e na wo ye. Then boom is a political control e no mo ye. Enye sa enko bi nshutu obi enko no a obehunu no. Obi nko shidan emma police command time o mo hihie fie no. The district police commander, the first statement awodi koye, wo twere koye. O say the Samgba boys are burning houses. He saw them. Which civilized country will you get this and these people will still be walking free? Like that idiot, Daniel Okra. And Sembia Okan and Ra politics, yet to Abamao, ye say, that idiot. Enti ebusiafo menuanom obi entna baby a oji obi kuro asante eyo man enti medi mensem oba wie ya no na me ka kire wo se Sampa eye member of the Asantehene Council eno anso no ko internet ne so a ubehunu sa non entity Daniel Okrai Adama Watara ne bisa no eno kan se ye nananom Eba Asantehene way back. But then Otimeka say, oh, yeah, then you get people to believe this idiot. So, Entimes Remo, say me mabu, metimi betna hana mi dada wana me pese me chire se sebi meneminyansa esim. Enti unya sa idiot we a your friend Daniel Okra. Na wakasa anti nioma waka nyina no. Can't you pick them one by one? Can't you pick them one by one? Last be say, or say, oh, Sampa, and yet, Sampa, ye ni or hini bia your friend, Nana Samgba Gyafla, ye ni di mi bia da, ba kofa or mo family tree na, or mudiko tree mansono, you see Sampa Gyafla there. Bombe can't say Gyafla no, duabidi, and the people, they don't know the history because they are not part of us. Daniel Okra, the closeness a waba kunya no mu eye ne papa side. Hwemenim oye na bna aseni ne bi. Ba ne papa no mu side. Ne papa ne nua no papa ya wafiri mo ye na Chastela ne nua no. Chastela eye Nana Kofiso ne ofa asi. Enti ni papa no line ni de omo ye yabusiafo ba ne maame on se me kan bibi kire wo se titino uto donko ba na wugya no na okoware abonten a ne ma ne ko be ma ne ho na wo a wokoto e no waboka enti titino ye to enonko ma na omo mu ho ofe no ye ma de hye no mu ware wom na o maka fie ho omuka fie ho na se ne be ya ye kontokwa bi ne yi no mu a omo no makoko e de aboa ye sana na etie enti ono ni maame donkoni no Nana Kofiso no nua ni ofase a wo ye de hye e ware no brantie bi a ye frɛ no be Mr Pascal ne yire ne maame no sie a wo ye de hye e ware no so ho enti ukọ saa abrantie a woti kata ojimi a ne nana ye Nana welcome Gyabore a oto ne nana a na ya wai na nim kokokokoko kama a ye frɛ no Nana Badu no na sefo no obehunu sɛ adehye memma no bi awareware binom saa na ye no nokre eni omafa ohwe Mandela ne ho fita pa akoto the whole northern region enkuto
na de ne tumu a obekọ so aye fitaa because na dwene enye so on ohwe Brahma Mosi ento ohwe Brahma Mosi a ono ose eyi asasi mo bekaye a eyi President Mahama ba super eno ye press conference ono na asasi de ben eno ho nti na ono nso yesa enti omo a tamu ana ye twema nso no a omo wi a asasi ton ma omo ne nyina no enyina na omo gense adentia omo bo omo asase ho ban ba remember ye ma Kurono japade bia enyira da ye de Ghana mra ya mamre ne amane ebe solve bibia enti ye da ye rasi sampa be koso aye ne dia ye ne era foforo bia ka ne ho whatever people would do enye politicians ene fight eji yi kuro edima obi ne obi abenya no onyaye ansa na ye ba together to form the nation called Ghana. Senti medi mensemo ba wie no ena me bisa wo se ko na ko kan na bisa ye ba be form oman Ghana territory da who was saying ena e kabo mu a ye de form Ghana emu ne ye wo hi ena na ye frɛ no Bono region ne to so biom Bono manso no krese Asante ekonka won in 1935 Bruni ehunu se odi Asante man fa hodie e ma no and will restore Asante territories no bisa ho se ye can restoration a asekere ne sen jai wo pese menkumenya ene wo narrow minded na bisa na ko bisa na pe judgment a eye techiman Bono techiman aye Bono is ofre ho akura ye frɛ no tanoso omahima asem bi baaye e ma techiman kaaye ohima ne kan sɛ de bi enye techiman ene sɛ ye ka e koya ko court judgment ne ka sɛn judgment no e ka sɛ ne owo kwan a obɛka akonwa na asem eye Asanteman because ye restore the Asante configuration no send ye na nneoma etie dada no saa na ye san koye enti sen na nneoma tie ansa na Bruni ebe eni Asante bekoye na Asante cover Bono isi ho nyina ahafu nyina korwa Cote d'Ivoire eye nokre sampa nkonwasem manso ba ho Farouk Ahmed Mami a friend Mansa Rose Adama Watara edi petition by ye kaye no e ba se ye ni Adama Watara ne ye busunya ye koyi nipa edi baye edi ne kire nananom gi ni tumu omu sinsan krata a sese ya ba ko a wo ye tuturafo secretary ema Farouk Ahmed ya Trawuli no ye Chidomhene odsan bi a ne signature wo ho Nana matrankonyomo Sampa Traditional Council nyina edi Nana Samgba Gyafla II ebe swai kire no emo no so swai kire wom emma omo ba menhia be swai Traditional Council no fili Nana Samgba Gyafla nkrata edi baaye emma ya processor ya gazette Nana Samgba Gyafla Farouk Ahmed hunu ye no okọ court say court emongu court no amongu enti Nana Samgba Gyafla ne gazette no edaso wo ho Farouk Ahmed edaso ye ne ho se oyo hene nana enkofa sekan onkofa tuo se okotake no ne sent nana de at court ye hwehwe na se ye de nkrata ne bema no o haida de aye o mantimi belifo na ntimi ama ye court na no court ka se ye nko ne enko publishing wo Daily Graphic mu nyame ya adom ema enra omo etimi publish ye enti ya publishing of papers mo say court ehwehwe no enti say obeba court next court hearing is it 25th Monday of May enti oben Farouk Ahmed amon kan kire say oso ye bema onko no onko gi krata no court on krata no yenko hia wo court ne yenwe say Ghana mra esusin na ono bema esin Ghana mra
temo a mo bɛn n'ani na mo nka nkyerɛ no sɛ ya publish ne court nkrataa no ɛwɔ Daily Graphic mo nkɔhwɛ ɛne ya tata binom wɔ tema ne ne keka ho nyinaa baabi a no wɔtete ne ne keka ho nyinaa nti ɛbɛda obi biara se obi anka na koma ntɔ ne yam yɛde Ghana mmara ne yamanneɛ amammerɛ ɛbɛsɔvo biribiara yɛde Ghana Police Service a mo free Accra baayɛ menim sɛ ɔmo wɔ Bunu region hɔ no bɛsua biribi afiri ɔmo free Accra baayɛ no they were impartial ni ɔbɛyɛ bɔne ɔmo nyaa no irrespective of baby a free. This is how policing should be done. Obi nkɔhyi obi dan ɛma interior minister ɛnka nkyerɛ regional police commander ɛma police commander ɛmfrɛ district police commander instruct ne sɛ ɛma mo nkyi obiara. That is not policing. Ɛnyɛ saa na yɛkyikyiri ɔman. Enti yɛbɛda obi biara ase. Saa idiot na odidi atem edidi yɛro atem no mo nya no. I say when you walk through fire you don't argue with smoke. Also wonanti ɛfa gyamu a onyina hɔ ɛma woni wisie ɛni akyinye. Nti medamosi nyame nka mo ho yɛwura prɛkopɛ ɛne Asantehene n'akyi obi ni hɔ ɔno ɛne yɛwura